Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U gostima kod televizije Sreća. Navikli ste da u ovom terminu uvijek imamo zanimljive sagovornike i goste, tako će biti i ovoga puta. Meni je veliko zadovoljstvo što u studiju večeras mogu da pozdravim gospodina Vladislava Živanovića, zamenika gradonačelnika grada Sombora. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Pa evo, prošlo je izvesno vreme od kako ste bili posljednji put gost ovdje, izdešavalo se puno toga u Somboru, pa hajdemo neku kratku retrospektivu da napravimo šta je ono čime ste zadovoljni, kako se stvari odvijaju u našem gradu. Pa pre svega zadovoljan sam promjenom imidža grada Sombora koji grad ima u posljednje vreme, što u okvirima Srbije, što u okruženju i sa onim gradovima i zemljama sa kojima sarađujemo. Vidjeli ste da smo puno aktivni na tom polju, da se trudimo da Sombor pokažemo u najlepšem svetlu gdje god je to moguće. Ne pamtim kada je Sombor bio toliko zastupljen uopšte i o tome se govorilo što na televiziji Vojvodine, što na republičkim i televiziji, radio televiziji Srbije, pa da ne kažem drugim uglednim televizijskim stanicama, bio pominjan u pozitivnom kontekstu, što znači smo ga ipak stavili negde na mapu naše države kao grad u kojem se nešto radi, nešto dešava, neke pozitivne stvari dešavaju. Nije tajna da gdje god odemo da o Somboru slušamo najlepše priče, ali ono što me duboko deprimira jeste neko uvreženo mišljenje mojih sugrađana da je Sombor slepo crevo. Sombor nije slepo crevo, Sombor su slepo crevo napravili političari, neodgovorni političari koji su vladali, upravljali ovim gradom i koji su pokušali da svoju nesposobnost prikriju kroz to da kažu da ovdje ništa ne može se desiti jer je Sombor slepo crevo. Sombor nije slepo crevo, Sombor je grad ogromnih potencijala, grad lep, grad koji ja lično jako volim, a kažu grad voliš onoliko koliko je opevan i pevan. Sombor je možda najopevaniji grad u Srbiji i ja vam ponovo ponavljam, znači impresionira to koliko ljudi sa strane vole ovaj grad i primete sve lepote ovog grada i potencijale, a mi sami kao građani Sombora ne verujemo u ono što imamo, ne verujemo u sami sebe. Trudimo se da to promenimo svojom aktivnošću, svojim radom, koliko god mi to možemo i postižemo radeći za dobrobit grada u lokalnoj samoupravi sa svojih pozicija. U raznim smo kontaktima sa ljudima iz vlade Republike Srbije. Kažem, ponavljam, i gradonačelnik je bio u inostranstvu, pokušaju da i tamo predstavi grad i razvojne potencijale grada Sombora. Za nekoliko dana putu u Izrael, gdje će imati ozbiljne razgovore sa predstavnicima izraelske države, da ne kažem sa nekim predstavnicima vlade, što je retka prilika da neko iz jedne lokalne samouprave može da dođe na taj nivo razgovora. Dakle, gdje god možemo predstavimo naše potencijale, gdje god možemo radimo na tome na dobre promociji grada, da predstavimo sve ono što grad Sombor može da ponudi drugima, ali i da one resurse koje imamo, i to se trudimo, pokušamo da sami upotrebimo i postoji mnogo stvari u koje nam ne treba niko da dođe, gdje možemo sami da uposlimo i sopstvenim sredstvima izgradimo neke naše fabrike. Pričat ćemo nešto kasnije o toj inostranoj saradnji. Za sam početak, poljoprivreda je naravno možda i najrazvijenija privredna grana našeg grada i našeg okruga ovdje. Pa prosto zanima me koliko ste vi zadovoljni trenutnim stanjem poljoprivrede i poljoprivrednika u Somborskoj opštini? Pa znate kako, ovdje u Somboru, Sombor je grad sa najvećom površinom, ajde nije najveća površina obradive zemlje u državi, ali jeste druga po površinama obradivim iza grada Zrenjanina, ali po kvalitetu svakako da smo prvi u državi. I ovdje prosto imate jednu situaciju u kojem naše resorno deljenje se prosto zbog te količine obradive zemlje koje je u državnom vlasništvu prosto bavi samo programom licitacije državne zemlje, drugo i ne stiže. Ogromna jagma za državnom zemljom. Mahom zemlju potražuju ratari od one uredbe kada je vlada donela odluku da se stimuliše i da pravo prečeg zakupa imaju stočari. Naglo su počeli osnivaju gazdinstva gdje je pretežna stočarska proizvodnja da bi dobili više zemlje, ali to nije perspektiva grada Sombora u oblasti poljoprivrede. Zato smo mi i na osnovu istraživanja koje je pokazalo da je poljoprivreda jeste jedna od primarnih grana, s obzirom da je to nešto što nam je prosto Bog dao, da kažem, prirodno imamo resurs koji treba iskoristiti na najbolji mogući način. Mi smo u razgovorima sa poljoprivrednom stručnom službom koja je najstručnija u oblasti poljoprivrede, jedna od najboljih u državi. Radimo jednu studiju opravdanosti ulaganja u poljoprivredu u narednih 10 godina, gdje bi grad izdvojio određena financijska sredstva koja ne bi bila mala, ali kroz koja bi dali subvencije našim sugrađanima koji iza svoje, ja kažem, ne treba tu velike površine, svako iza svoje kuće skoro, naše svako seosko domaćinstvo ima 1000-1500 kvadrata
obradive zemlje, ne zagađene pesticidima i herbicidima koje mogu da posluže za neku vrstu organske ili zdrave proizvodnje, zdrave hrane i da to pokušamo da u to uložimo sredstva, da omogućimo njima da dobiju plastenike, da dobiju zasad, da imaju kontrolu i nadzor i obuku u okviru poljoprivredne stručne službe i da na taj način u 10 godina sistematskog ulaganja napravimo naše fabrike na našoj zemlji koja je plodna i da time i brendiramo i da to bude prepoznatljivo svuda. Nije nam cilj da zadovoljimo tržište Sombora ne malo, tržište Srbije nešto veće, ali tržište je ogromno i u svetu postoji potreba za ovim proizvodima. Neke oblasti koje smo definisali su plastenička proizvodnja, znači povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, ribnjaci i pčelarstvo. Smatramo da tu možemo napraviti veliki pomak. Vidjet ćemo šta će studije pokazati. Ja iskreno mislim da nigde ne možemo da zaposlimo toliko ljudi, da to zaposlenje bude održivo i da zavisimo sami od sebe kao što je to u oblasti poljoprivrede. I to vidimo kao razvojnu šansu grada Sombora. Ali u ovom momentu neiskorišćen potencijal, nažalost. Puno se pričalo o stranim investicijama. Kakva je situacija kada je poljoprivreda u pitanju? Koliko su strani investitori zainteresovani za ulaganje u poljoprivredu? Pa ima interesovanja. Ima interesovanja i sve te investicije koje dolaze ili interesovanja dolaze iz Vlade Republike Srbije. Znači, zainteresovan je Tenis kao jedan od najvećih proizvođača svinja i prerade svinjskog mesa u Republici Nemačkoj. Međutim, oni još traže gde još mogu da ostvare svoj interes. Interesovanje postoji i u Banatu, postoji i kod nas. Uglavnom dobijemo od ministarstva nalog da određenu površinu obradive zemlje odvojimo ili sačuvamo, da izuzmemo iz licitacije, a ako se investitor zainteresuje da im se to i omogući. I to nije loše. I ja sam uvijek za to da prihvatimo i naravno da grad Sombor jedva čeka da neko od investitora dođe i da uloži nešto da zaposli, ali kažem ne treba, nikako ne treba, čak što više prioritet je da pokušamo mi sami da usmerimo naše proizvođače. Zaboravio sam da kažem da bi jedan od uslova u koji bi ti ljudi mogli da steknu pravo na obuku, prolazak kroz taj inkubator koji bi radila poljoprivredna stručna služba, bio i da se moraju ući u klaster. Zašto? Pa evo, kada već dajemo subvencije, moramo postaviti neke uslove koje možda ljudi teško prihvataju s obzirom na loše iskustva iz prethodnog perioda, ali uz jedno dobro praćenje i dobru saradnju, siguran sam da ih možemo izvesti kao klaster na pravi put za 5 godina da budu samoodrživi, a konačan cilj je da svako naše selo u okviru toga dobije mini proizvodni prerađivački pogon ili skladišne kapacitete. Znači, što se tiče uopšte poljoprivrede, ja opet govorim, interesantno je ne samo poljoprivrede, nego svih potencijala grada Sombora da taj potencijal, iako se Sombor nije dovoljno predstavljao do sada nigde, opet prepoznaju neki koji nisu odavde, a da mi slabo prepoznamo svoje potencijale. Također, vi ste zamjenik gradonačelnika. Zanima me kakvu komunikaciju imate sa poljoprivrednicima. Da li vam se obraćaju sa željama, zahtjevima? Prosto, kako grad komunicira sa poljoprivrednim proizvođačima? Potpuno transparentno. Znači, sve ono što imamo nadležno odeljenje, ono što se tiče, a kažem, ponavljam, najviše se obraćaju za pitanje licitacije državne zemlje. I kada dolaze, uvijek je to tema. Imamo i specifičnost ovdje na našim prostorima, to su dva preduzeća koja su do juče bila u restrukturiranju, postupku restrukturiranja, znači propala privatizacija, AD Aleksa Šantić i Graničar Gakovo, gde je pogotovo i sada trenutno i u jednom i u drugom preduzeću je sve državna zemlja koju ne obrađuju, međutim, s obzirom na specifične situacije i nemogućnost da nemaju obrtnih sredstava i ogromna dugovanja koje imaju, oni ne mogu da plate ni zakup države. Po zakonu, ako ne platite, ne možete da obrađujete. Dakle, mi ne znamo ni šta je stav Vlade u ovom momentu i zato kasni program licitacije državne zemlje, jer ne znamo će li se to izuzeti, neće po stavu nadležnog ministarstva i Agencije za privatizaciju ili se neće izuzeti. Dakle, prosto jedna nejasna maglovita slika po pitanju toga. Dakle, najviše se obraćaju po pitanju toga. Sada, kažem, tu je puno i stočara koji traže pravo prečeg zakupa svoje zemlje. Prošle godine sećate se da zbog u Gakovu stočari, gde im je bila opredeljena zemlja po zakonu o obaveznoj licitaciji državne zemlje, nisu mogli ući u svoje posede. Grad Sombor i sama država tu gube ogromne prihode. Prosto spremni smo i razgovaramo sa poljoprivrednicima, ali mislim da će i ako studija pokaže opravdanost ulaganja, ovaj model omogućiti mnogim ljudima na selu, a to jeste cilj da sačuvamo sela, da u selima ljudi mogu da obezbede svoju egzistenciju. Mislim da jedno udruživanje u klaster, jedna pomoć sa nivoa grada, finansijskim sredstvima za početak proizvodnje, već jedno dobro praćenje stručnih ljudi
iz poljoprivredne stručne službe može da nam garantuje i obezbedi ozbiljno mesto na tržištu sa dobrim proizvodom i dobro brendiranje bi bilo poželjno i naravno će pratiti čitav taj postupak i tu je neka razvojna šansa u poljoprivredi. I za kraj razgovora o poljoprivredi, konkretni planovi, neki kratkoročni grada Sombora vezano za poljoprivredu, da li postoje? Pa evo rekao sam, ovo je verovatno i najveći, prvi i najveći, znači sve ono što mi radimo faktički tehnički posao od kojeg imamo 40% prihoda od izdavanja državne poljoprivredne zemljišta, ostali delom odlazi u pokrajinu, delom odlazi u Republiku, ali sve to što se dešava, znači uslovi po kojima se licitira, zakoni koje se donosi Republička skupština, usvaja Republička vlada, tako da mi smo tu na neki način servis. To je državna zemlja. Ono što je naše, a u vlasništvu naših građana, to je suština kako usmeriti na najbolji mogući način i kako iz toga izvući najveći profit. Na tome treba raditi, ne treba politika da bude ta koja će da donosi konačan sud. Politika je zato odlučila u Somboru da uključi poljoprivrednu stručnu službu, ljude koji su stručni. Siguran sam da ako uđemo u ovaj projekat, da će i poljoprivredna stručna služba imati potrebu za angažovanjem još nekoliko inženjera iz oblasti poljoprivrede, voćarstva. Ne kažem koliko to samo pokreće indirektno još drugih privrednih grana, od transporta, od, evo, rekao je gospodin Sabadoš, neko treba da nauči i sigurno će neko mora da angažuje, neko ko će znati da orezuje te voćke ako to uložimo u to i tako dalje i tako dalje. Znači, ogromna šansa za zapošljavanje. Ja ću samo reći da jedan hektar plasteničke proizvodnje zaposli 12 ljudi. Ako bi za 10 godina pokazalo se, uspeli da, nije nama cilj da mi sada uložimo sredstva, da im damo, da ih pustimo da sami snalaze. Cilj je da ih udružimo u klaster, cilj da im damo pravno i ekonomski savete, cilj je da ih napravimo samoodrživim, cilj je da pomognemo oko pronalaženja tržišta. Cilj je da žive, da rade. Cilj je da nam klasteri budu održivi. Kada to postignemo, oni će dalje nastaviti, znači lako će sami. Lako će sami. I naša je sreća, kažem, ponavljam, da imamo zemlju, da imamo ljude na selu koji znaju taj posao da rade i da imamo poljoprivrednu stručnu službu, znači imamo znanje koje može da pomogne i koje će oni njima preneti. Dobro, industrija u Somboru, nažalost, u teškoj poziciji, to znamo svi, pa prosto radi li nešto gradska uprava po tom pitanju, kako revitalizovati preduzeća koja su bili giganti, kako izlazite na kraj sa pogrešnim privatizacijama, prosto nasledili ste puno toga lošeg, kakva je danas situacija? Pa evo, prosto, kažete, prvo, po sam proces privatizacije sprovodila država i provodila Agencija za privatizaciju koja je država osnovala. Dakle, sve što je bilo privatizovano radilo se sa nivoa Republike. Mali je bio uticaj grada Sombora i lokalne samouprave, iako moram da kažem da, s obzirom da je sistem kakav jeste centralizovan, da su bolje prošli možda neki gradovi gde su politički lideri imali veći uticaj u svojim strankama, u najvećim, koje su te stranke kada su uvršile vlast u državi. To nije dobro. Moram sada se osvrnem na moju stranku, Srpski pokret obnove je svojevremeno i u svom programu ima decentralizaciju i restituciju i zakon o poreklu imovine. Nažalost, ušli smo u privatizaciju brzopleto, posle 5. oktobra i uradili privatizaciju na jedan brz način, a da ni pritom nismo ni decentralizovali zemlju, nismo ni vratili ono što je nekome oteto kroz instituciju i danas su to samo nagomilani problemi koje ne zna i država sama kako s tim da izađe na kraj. Nikom nije lako. Meni je žao zbog toga, mislim da bi ovaj potez, redoslijed ovih poteza i ovih zakona o kojima sam, zakon o poreklu imovine, to sam zaboravio, da je se donošeno tim nekim redom, danas bi imali mnogo manje problema. Verovatno bi lokalne samouprave bile mnogo više zainteresovane na način na koji će da prodaju svoje fabrike, jer im je nama interes, nije nama cilj da niko da nas zatvori i da Gakovo propadne, jer to je 300 naših sugrađana na ulici. Nije nama cilj bio da se nijedna fabrika u Somboru zatvori. Nažalost, sve su se zatvorile, skoro pa sve. A s druge strane, u onom samom planiranju, u ono vreme, mislim na bivšu državu Jugoslaviju, Federativnu Republiku Jugoslaviju, je možda to negde opravdavalo da je ovde se našla metalska industrija, ali interesantno je da je propala prehrambena industrija, prerađivačka, da je propala pano. To je neverovatno. Neverovatno da uljara danas ne radi. Neverovatno da vi skoro pa nemate nikakve prerađivačke kapacitete i da kažu u poljoprivredi svešćemo se na 2 kulture. To nije dobro. Ali, ovo je propalo. Ono što je postojeće, što je zdravo, što je u realnom sektoru, treba sačuvati. I ono što je najbitnije, gde sada usmeriti sredstva? Hoćemo li opet praviti metalsku i tešku industriju ili ćemo se bazirati na prerađivačke kapacitete i na prehrambenu industriju?
što mislimo da je naš... strategiju nekog... Apsolutno, mislim da je to naš potencijal i to ono što imamo, što nam je resursi koje treba iskoristiti. Naravno, uz to ne bežimo od toga da bilo ko vidi priliku i šansu da ovdje postoji adekvatna, kvalifikovana radna snaga i postoje dobri uslovi za investiciju da dođe i da otvori bilo kakvu fabriku. Dobrodošli su svi koji imaju tu želju i nameru i Sombor je dobar domaćin, spreman i otvoren prema svima za saradnju. Nećemo nabrati sve te firme koje su u problemima, ali me zanima šta se dešava sa fabrikom akumulatora, pošto postoje naznake da bi to moglo da se... A fabrika akumulatora, koliko ja imam saznanja, naravno ne mogu da pokrijem sve što bi rekli oblasti u gradu, trudim se da maksimalno radim svoj posao i da izađem svakom u susret, kako uopšte, tako i pojedinačno svojim sugrađanima. Ona ide tu zakup jednoj firmi iz Novog Sada, Viskol mislim da se zove, i oni su počeli proizvodnju s određenim brojem zaposlenih ljudi. Koliko sam čuo da je za sada isplata na nivou minimalca, ali se nešto se radi. Meni je žao, mislim da je država tu morala da odigra ozbiljnije, da je to jedna, pre svega jedna strateška industrija, proizvodnja akumulatora, da smo imali brand, da smo imali dobru proizvodnju, da smo sada trenutno sigurno tim što nije fabrika da godina izgubili delovi tržište i da je to sad teško vratiti. Ne mogu da procenim kakva će biti sudbina fabrike akumulatora. Za nas je zadovoljstvo kada vidimo da bilo koje od tih pogona počne da radi, mislim na grad, i da naši sugrađani mogu da potraže zaposlenje i da rešavaju svoju egzistenciju. Pre neki dan se povela priča i o izgradnji industrijskih postrojenja za preradu i tretman komunalnog otpada. Naime, čini mi se da je gradonačelnik Sombora razgovarao sa partnerima iz Češke. Jeste. Bio sam ja prisutan i evo najavljeno mi je za sledeću nedelju da će doći da prezentuju ono što su uradili. Radili su visibility studiju. Insistirao sam da i potrudit ću se da predstavljanje tog projekta bude transparentno, javno za građane, da to zabeleže i sredstva javnog informisanja, da što više ljudi koji su uključeni u komunalnu oblast ili usko vezani za zaštitu životne sredine budu prisutni u velikoj sali županije i da se to predstavi. Nemamo šta da krijemo. Svaku investiciju ja volim lično i želeo bi da građani Sombora čuju o čemu se radi, ko ima nameru da gradi, koliko sredstava da uloži, koliko ljudi da zaposli i šta su konačno benefiti svega toga za nas kao grad i za naše sugrađane. Mislim da je mnogo bolje industrijsko postrojenje za preradu smeća nego što je to na izgradnja jedne deponije, regionalne kako je bilo ranije planirano. Ovo postrojenje daje neke proizvode, znači tu su i biogas, tu je topla voda, tu je kompost, tu je i tako dalje, struja, tako da oni imaju određen interes da prerađuju smeće. Nama je dobro da grad Sombor bude grad koji nema nigde deponiju, nigde skladištenje smeća, nego preradu smeća i da smeće više ne bude. Verovatno bi bili onda i prvi grad u Srbiji koji bi imao tako jedno industrijsko postrojenje za preradu smeća. Nije to jedino interesovanje partnera iz Češke, bili su i ljudi iz Izraela, ima još interesovanja. Sigurno sam da nije samo smeće interesantno, u stvari to su oni rekli kao resurs, nego to je onaj osanjiva otpad koji se kupi, to je i vlažni otpad koji imamo sa postrojenja za preradu otpadnih voda. Sve je to njima zanimljivo i oni su te inpute dobili i vidjet ćemo šta će studija pokazati i koliki su kapaciteti koje oni misle da grade. I naravno oni se oslanjaju i računaju da bi oni, to smo im jasno rekli, mi ne možemo da utičemo na druge opštine, na njima je da u pregovorima sa opštinama u okruženju, ako im se to isplate, razgovaraju i pregovaraju načinima da li će oni dovoziti svoje smeće i da će prerada biti u Somboru. Pitanje je samo lokacije. Moramo da vidimo da li je tu ima zagađenja, u pitanju je otpad. Ako to budemo smestili u industrijsku zonu, opredelili parcelu gde je sada stara toplana za koju su oni zainteresovani, da li to smeta Fioranu, da li će to možda da smeta nekom drugom. Znači, ozbiljno se moraju vidjeti sve analize i predočiti ljudima koji su već tamo, onima koji planiraju da grade, da li su oni saglasni s tim da se to tamo uopšte gradi, ako ne, tražit ćemo drugu lokaciju. I kad smo već kod tih neprijatnih stvari i nuspojava koje prate svaku vrstu industrije, kakva je situacija sa kafilerijom, ima li tu nekog pomaka? Pa da vam kažem, Proteinka je nadležnost Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, to je veterinarska ustanova. Grad trenutno od svega toga ima samo ogromnu količinu neprijatnog mirisa.
prosto ja sam razgovarao, verovatno i još neki moji kolege iz uprave i sa direktorom i on je spreman na saradnju i da se taj problem reši, ali definitivno to mora da se uradi saradnji sa ministarstvom koje bi trebalo da izvoji sredstva za sanaciju svega toga. Problem toga je sigurno rešiv i on se može rešiti, ne moramo zatvarati i niko nije za to da se to zatvori, tamo radi 30 ljudi i siguran sam da bilo bi dobro da grad Sombor ima neki benefit od toga, sem zaposlenja 30 ljudi i onoga što prihoduje po osnovu njihovih zarada. Bilo bi lepo da imamo još neki procenat od toga što se tamo radi. No, kažem, na nama je da kao grad pokušamo da sa ministarstvom dođemo do rešenja ovog problema, da onda oni kao osnivači, kao neko ko upravlja tom ustanovom, da jednostavno uloži određene, ja mislim da to nisu toliko velika sredstva da jedno ministarstvo ili država ne može da izdvoji. Ovo je problem koji tišti Somborce već više decenija, to nije problem od juče, mi pokušavamo da ga rešimo, pokušavamo da stupimo u kontakt s ministarstvom, ne znam zašto oni ne nalaze načini i razumevanje da reše ovaj problem, nije nam jasno, ali nećemo odustati. Borit ćemo se neizdrživo, ja se nadam da ćemo ipak uspeti, ne obećavam, ali se nadam, jer i moja želja, ja sam odrastao na Selenči, na Novom naselju i znam kako se to neprijatni mirisi, kako se to strašno kada vam leti na 40 stepeni. Ne možete da otvorite prozor, kada bi se da prošetate sa porodicom, kada biste da se poigrate sa decom, kada bi deca da izađu napolje, vi prosto kao da je neko vanredno stanje, zatvarate se u kući, zatvarate prozore, stvarno nije dobro i mi to prosto moramo rešiti. Pre izvesnog vremena u Somboru je realizovana anketa ili istraživanje, nazovimo ga kako god, to odradila kompanija GFK. Radi se naime o tome koji su to prioriteti u razvoju grada Sombora. Pa evo prilike možda da malo pojasnimo gledalcima o čemu se konkretno radi, kakva su to istraživanja bila i kakvi su rezultati tog istraživanja. Pa evo, mi smo odlučili da angažujemo GFK, to je druga kuća u svetu, istraživačka kompanija koja je prisutna u velikom broju zemalja širom sveta, ima svoje ispostave, sa sedištem je u Beču, rade ozbiljne istraživanja i mi smo se opredelili da pitamo naše sugrađane i naše privrednike šta misle o određenim oblastima, o prednostima i manama, šta je to što mi kao donosioci odluka u lokalnoj samoupravi bi trebali da uradimo da svima nama bude ovde bolje. Dakle, posle dugo godina, ja ne pamtim kao građanin Sombora da me nekad neko nešto pitao i radio neko istraživanje, da me pita šta misliš o infrastrukturi, šta misliš o lokalnoj samoupravi, šta misliš o kulturi, šta misliš o poljoprivredi, šta misliš o industriji, šta misliš o turizmu, koje su to razvojne šanse Sombora, gde vidiš mane, šta misliš o ustanovama, kako rade, pa da onda na osnovu toga i mi malo razmislimo o svemu i kažemo, evo, naši građani kažu to i to, hajde da vidimo da sada na osnovu toga uradimo neku studiju, da imamo šta kaže studija, a da onda shodno tome usmerimo i finansijska sredstva koja su naravno u budžetu grada, a koje su naravno svi mi prihodujemo i svaki sugrađanin na neki način prihoduje tom budžetu, pa da kažemo svi smo na istom zadatku. 5 oblasti smo pokrili, lokalnu samoupravu, želeli smo da čujemo i sud o radu lokalne samouprave, prosto ne treba bežati od toga. O turizmu, za koji smatramo da je jedna od dobrih privrednih grana, o razvojna šansa grada Sombora, o poljoprivredi smo govorili i sve smo svi koliko je poljoprivredni kraj, da je tu najveća razvojna šansa, da vidimo šta kažu ljudi za infrastrukturu, kako je njihovo viđenje i da vidimo šta je to, kako građani vide kulturu u gradu Somboru. S obzirom da mi u lokalnoj samoupravi smatramo da Sombor ima sve potencijale da bude i kandidat za Evropsku prestonicu kulture. U svemu tome kultura je najbolje ocenjena. Turizam kao nešto što ljudi prepoznaju da je razvojna šansa grada Sombora. Posebno sam ovako bio prijatno iznenađen time da su građani prepoznali potrebu za formiranje turističke mikroregije koja je potekla ideja od grada Sombora na nivou 3 države i 6 gradova, ja bih rekao i 7. Dakle, Osijek, Beli Manastir iz Hrvatske, Sombor i Apatin iz Srbije i iz Mađarske Baja, Mohač i Pečuj, i gde bi turisti u toj nekoj objedinjenoj turističkoj ponudi sigurno sam bili više zainteresovani da obiđu ovaj region koji vezuje reka Dunav, a da upoznaju ono što jesu grad Sombor, našu kulturnu tradiciju, našu kulturu uopšte, gastronomsku ponudu,
da kažem, dobra vina, da vide s ove strane Kopački rit, sa naše strane Gornje Podunavlje i da u toj jednoj turi od 7 dana pronađu sebi onako jedno dobro vreme za dobar odmor, upoznaju 3 države, 3 kulture, 3 nacije i 7 gradova. U razgovoru sa australijskom ambasadorkom, kad sam je to predočio, ona je rekla fenomenalno, ja kao građanin Australije bi bila zainteresovana za jednu takvu državu. Fenomenalno je obići 3 države u 7 dana i vidjeti 7 gradova. Od kojih je jedan bio i predstavnica evropske kulture Pečuj, od kojih je drugi Osijek kandidat za evropsku predstavnicu kulture 2020. godine i od kojih trećih planira se kandiduje 2021. ili 2023. Tako da siguran sam da bi to bila u okviru turizma dobra razvojna šansa i dobro su ocenili građani projekat gospodina Željka Rebrača, etno selo Lanciget u Bačkom Monoštoru na 34 hektara, koji radim po modelu kako je to Kusturica radio Mokru Goru i ovo je neka tema iz vremena, Sombor vremena Marije Terezije i sa smeštenim kapacitetima negdje 340 ležajeva dnevno. To je sa 90% su građani dali podrške i privrednici tom projektu i rekli su da bi bili oduševljeni. To je projekat koji se siguran sam bio ne značajan za grad Sombor, nego širi za region. Kada je to istraživanje u pitanju, mislim da ćemo morati jednu posebnu emisiju da posvetimo upravo temi, pošto je poprilično obimna, ja sam imao priliku to da prelistam i da vidim. Ono što mene zanima jeste da su predstavnici te kompanije GFK dali određene preporuke na osnovu tog istraživanja. Sad, ono što je meni posebno interesantno bilo, ja ću citirati, kaže, posvetiti se privrednicima kroz realizaciju konkretnih aktivnosti. Razgovor je dobar način da im se približi i pokaže da im je grad podrška i partner, ali nije dovoljan da se stekne puno poverenje. Potrebna je implementacija konkretnih projekata. Čini se da je sugerisano da se krene u rad, da ne ostane sve samo na priči. Tako je. Tako je. Pa dobro, evo za početak mi smo krenuli malo da ne da pozivamo, nego da obilazimo privrednike, da ih pitamo za probleme koji ih možda muče, a možda lokalna samouprava može da ih otkloni. Sa druge strane, sve što su projekti koje ili ono što svaki od naših preduzetnika, privrednika ima u nekom svom srednjoročnom, dugoročnom planu, spremni smo da zajedno sa njima na tome radimo. Ono što je još interesantno vezajući na ovo, tu je sada i ono što je Sombor inicirao, to je napokon formiranje lokalne akcijne grupe. Tu je prilika i za realni sektor koji sa 1/3 treba da čini lag, tu je prilika za civilni sektor i tu je samo 30% učešće lokalne samouprave, znači veća se prednost u okviru lokalne akcijne grupe daje realnom sektoru i civilnom sektoru, dakle imaće veću moć odlučivanja i radit će te neke male projekte od značaja za lokalnu zajednicu koji će biti usklađeni sa strategijom potrebom naših naseljenih mesta u okolini, pa i delova grada Sombora i njihovim ličnim potrebama. Dakle, ne bežimo od toga, pokušavamo baš da ih uključimo u sve tokove. Lično se trudim, a i ova lokalna administracija, da sve ono što budu odluke, strateške odluke za grad Sombor, za neko srednjoročno, dugoročno planiranje, da uključimo što širi krug ljudi, da organizujemo kvalitetne javne rasprave, da im sve to damo na uvid i da prosto pokušamo svi kao sugrađani, bez obzira ko se danas gde nalazi, nađemo najbolje rješenje za naš grad. Mi smo danas, sutra nećemo biti. Ostaje iza nas ono što smo radili i jedan primer, ili ako ustanovimo dobre kriterijume ili dobar sistem, da i onaj sljedeći ne može da ga ruši, bar će mu biti teško, jer će mu biti teško da običnim građanima da idemo korak unazad. Dakle, trudimo se maksimalno da napravimo iskorak napred, da što više prilike damo svima nama u gradu da donosimo zajedničke odluke i da naš grad povedemo u neko bolje sutra. Još jedno samo pitanje vezano za to istraživanje. Naime, također jedna od preporuka jeste da se maksimalno pojednostavi administracija. Koliko je Sombor uradio po tom pitanju? Tu ću da vam kažem ovako. Dakle, procedure koje mi sprovodimo su mahom procedure koje donose u okviru zakona i mi samo imamo usklađivanje sa zakonom sa republičkog nivoa. Dakle, procedure, oni nama nametnu procedure koje mi moramo da sprovedemo tako i tako, a onda mi tražimo način kako da to sve ubrzamo. Nekada je to jako teško da ono što oni nama postave za cilj da mi sprovedemo, s obzirom da jednostavno nismo u mogućnosti vremenski, ni s obzirom na kadrove, broj kadrova ili ljudi koji obavljaju poslove od nadležnim odeljenjima, da mogu to da urade u zakonskom roku. To nije dobro. To nije dobro. Ono što se tiče nas, što je do nas i što može da ubrza, jeste kvalitetni i efikasniji rad uslužnog centra,
ljubazniji odnos. Jako smo loše ocenjeni kao lokalna samouprava. 2,70. Prelazna ocena, ali dosta loše. Najviše se žale naši građani na ljubaznosti, na neprofesionalnosti i tako dalje. Ali na tome se mora raditi. Ono što je sada u postupku i na čemu radimo jeste uvođenje standarda u lokalnu samoupravu i javno preduzeće. Znači, pojednostaviti procedure, imati jasne procedure, svaki zaposlenik će znati šta mu je obaveza, šta su mu u opisu posla, šta mora da uradi, za to će biti lako kontrolisan, biti nagrađen ili sankcionisan u zavisnosti od toga kako da radi svoj posao. Ali da se zna ko šta radi. Apsolutno, ovdje je meni teško koji sam, evo, godinu dana ovdje se još uvijek snađem u čitavom tom, da ne kažem, haosu koji tamo vlada. Naravno, nemojte da ne mislite da sve stavimo u isti koš. Postoje ljudi koji izuzetno dobro rade svoj posao u upravi, postoje neke koji ne vidimo. I postoje zahtevi koje mi na veću ispostavimo određenim odeljenjima koje ne dobijemo 3 meseca. I onda imate zakon o državnim službenicima da ne možete ga sankcionisati nekim kaznom, ne znam, sa plate. Ali ga ne možete, teško ga možete otpustiti. I onda kad imate promjenu vlasti, imate jednostavno promjenu nekog top menadžmenta, da nazovimo to tako, ali onaj srednji i niži ostaju isti. A u stvari najviše oni sprovode. Tu je najveći problem. I tu jeste problem. I sad ona druga stvar koju Sombor nije uradio, pomanjam to stalno, zalažem se za to je da se uradi GIS. On treba da objedini sve one podatke, one stvari koje imaju sva naša javna preduzeća i da to bude na jednom mjestu i da olakša proceduru prilikom dobijanja dozvola. Stalni je slučaj da svaka od javnih preduzeća ili nadležna ustanova koja treba da izda dozvolu ima rok od 1 do 7 dana. Sad zamislite kada vi uđete, prvo što morate da idete u 7 ili 8 različitih preduzeća, da predate svoj predmet i svako od tih vam da 7 dana. Ono može od 1 do 7, ali možda ga svaki 7 dana. Koliko je to dana? Meseci više, da dobijete jednu dozvolu. Ovo bi se rešavalo na jednom šalteru i to nije topla voda. To prosto imaju gradovi koji su ozbiljni. Zato su tamo investicije prisutne i brže se radi. Niko neće da čeka da mu vi rešavate zahtev i predmet meseci i ili 2 meseca. Znači, u Inđiju kad odete 48 sati. Predali ste zahtev, imate GIS, imate kad otvorite sajt zvanični, web prezentaciju grada opštine Inđija, vi imate pregledno i gde su gasne instalacije, i gde su vodomeri, i koji su broji vodomera, sve je jasno. Dakle, ako hoćete da kopate, da radite na jedan šalter, dođete, istog momenta dobijete dozvolu, izvolite, platite taksu i možete da radite. Ovdje se stalno, i meni nisam zadovoljan s tim, ja uspem to da ubrzam, lično, verovatno i moje kolege i članovi gradskog veća, i svaki dan... Ne možete sve. Pa ne možemo, nije meni uopšte interes da mene svaki dan neko zove i da mi traži da mu ja ubrzam postupak. To mora biti sistem. I biti jasno i to su načini. Znači i uvođenje standarda u upravu, znači uvođenje standarda u upravu i završetak GIS-a. Tim pre što postoji već kalup, ne treba izmišljati toplu vodu. Pa ne, verujte mi da su kod tog GIS-a sva javna preduzeća od Telekoma, Vodokanala, Somborgasa, već snimili svoje instalacije, skoro pa imaju sve u elektronskoj formi. Znači to treba samo objediniti i napraviti, softverski to rešiti, jednostavno primeniti. Pomenuli ste malo pre i Osijek, Republiku Hrvatsku. Znam pouzdano da imate odličnu saradnju sa gradom Osijekom. Vi lično vrlo često idete tamo, gosti iz Osijeka dolaze ovde. Šta je to što veže Sombor i Osijek? Gde se najbolje sarađuje? Pa pre svega Osijek nam je vrlo blizu geografski. To što nas deli granica, granica nije nikakav problem. Imamo zajedničke interese, pokušavamo da preko ovih fondova IPA, prekogranične saradnje, zajedničke ostvarimo što više sredstava i da uradimo što bolje projekte od koristi za naše građane. Gledamo da kroz tu neku razmenu, kulturnu i svaku drugu, da ojačamo naše kapacitete. Gledamo da i mi njih podržavamo kao kandidata za Evropsku predstavnicu kulture 2020. godine. Očekujemo da oni podrže nas. Kad se budemo kandidovali, radili smo nekoliko projekata IPA, jedan je radilo i naša JKP prostor sa njihovim, mislim se UKOP zove, jedan je radio grad Sombor i grad Osijek vezano za rešavanje problema komaraca, jedan dobar projekat koji nije ni malo u pitanju nekako 600.000 eura. To bi rešilo mnogo kvalitetnije problem komaraca. Njima je to malo veći problem s obzirom da su oni u Evropskoj uniji i ne mogu da koriste na sredstva koje mi još uvek u Somboru tretiramo komarce, ali to podrazumeva postavljanje sondi, jednu opremu, jedan softver koji su oni uradili, pripremili, u kojoj bi se unosili podaci i gde bi se na efikasniji i jeftiniji način rešavali problem komaraca. Znači, stavili biste legla.
ne biste ih prskali više. A svesni smo toga da ćemo i mi sutra biti deo Europske unije i ako to ne budemo radili mi i oni, nama je sve veći problem od toga i ne znam kako ćemo onda da izdržavamo s obzirom da smo i nama je blizina Dunava i mreža kanala i izvodimo grad na vodu i imamo brojna vikend naselja u okviru koje treba staviti i u turističku ponudu i napokon jednom napraviti registar svih tih potencijala kako bi obogatili turističku ponudu i to Gornje Podunavlje gde sutra želimo da vodimo turiste. Dakle, to je jedan sjajan projekat. Dakle, to su neka dobra saradnja sa gradom Osijekom. Naravno, pozorište Somborsko je bilo gost. Ne mogu da vam opišem kako smo bili dočekani tamo. Preko 1000 nešto ljudi je pogledalo predstavu Boeing, oduševljenih. Ja nisam video takav red za karte skoro pa nikada kakav je bio Osijeku. Čak su izneli video BIM napolje i napolje je gledalo na trgu koji nisu mogli da uđu, gledalo još 200 ljudi. 200 ljudi predstavu. Dakle, kogod ode iz grada Sombora u grad Osijek danas dobrodošao je. Sva vrata su im otvorena i ja sam jako srećan i prezadovoljan tom saradnjom i od toga možemo da zavisi kako ljudi gledaju. Ja od toga vidim samo korist za grad Sombor i vidim benefite. Apsolutno. Malo čas ste pomenuli softverska rešenja za prskanje komaraca, odnosno za eliminaciju komaraca. Još jedno softversko rešenje stiže upravo iz Osijeka koje će koristiti grad Sombor na vašu inicijativu, pa evo prilike da to... To je eto jedan čist benefit za grad Sombor, ali sigurno da će to građanima Sombora više da znači nego nama u lokalnoj samoupravi. Mi ćemo sigurno biti i verovatno da veliki broj političara i lokalnih samouprava ne bi prihvatio možda tako jedno rešenje softversko. Mi ćemo ga prihvatiti iz prostog razloga, želimo da komuniciramo sa građanima, svesni da mnogo problema postoji, svesni da ne možemo sve probleme da rešimo odjednom, ali to ne treba da bežimo od toga da pričamo sa građanima, da im kažemo da li je problem rešiv, nije rešiv, kad će biti rešiv i da li je naša ili nije naša nadležnost. Softver se zove City Hub i taj City Hub jedna aplikacija za pametne telefone. Dakle, svaki građanin koji ima ovaj Android može da ga koristi. Ona će biti puštena, nadam se, u funkciju negde od 11. meseca, a trenutno je grad Osijek i Osijek Software City su razvili tu aplikaciju i ne staju na tome, nego usavršavaju i dodaju još nove aplikacije, a sve su u interesu, služe kao servis građana. Dakle, ova aplikacija obuhvata 3 stvari. Jedna je komunalni problemi grada Sombora u kojem građanin može jednostavno uslika komunalni problem, on dolazi u lokalnu samoupravu kod administratora, on upućuje to nadležnom odeljenju i nadležnom javnom preduzeću koje odgovara da li je nadležnost, nije, da li će sanirati, neće sanirati problem, da li je ove godine planirano u budžetu ili će biti planirano. To se također uklapa i u ono što grad Sombor će naravno primjenjivati od ove godine za sledeći budžet, to je participativno budžetiranje, znači pitate građane šta oni vide kao problem i prioritet u tome šta grad Sombor treba da ulaže sredstva sledeće godine. Dakle, vi klikom na jedan od tih komunalnih problema nama sugerišete, tačnije lokalnoj samoupravi danas, nama sutra nekom drugom ko bude na čelu grada Sombora, šta je to gorući problem, gde građani Sombora, gde vi vidite da je od svih ovih problema koje ste nam poslali najveći ovaj. I grad Sombor shodno tome sledeće godine ulaže sredstva, trebalo bi, ako je nadležnost grada Sombora, da uloži ta sredstva u to oblast. Druga stvar je turistička ponuda grada Sombora, znači jedan turistički vodič, sve je na 5 jezika, softver automatski prepoznaje turistu koji dolazi iz neke od zemalja, znači to je engleski, nemački jezik, mađarski jezik, znači prepoznaje mrežu sa koje je došao, prepoznaje jezik i automatno sve prevodi na jezik turiste, znači vodi ga kroz grad i omogućava mu da ga bukvalno odvede do mesta gde on to želi, pokaže mu šta su potencijali, šta su sve ponude turističke grada Sombora. Čolnopoljsko jezero, recimo, daću primjer. Bukvalno sofisticirano. Tako je. I vi zaberete, hoću da vidim jezero, to je tu i dobijete mapu koja vas vodi. Turistički vodič na telefonu. Turistički vodič na telefonu i zadnja je servisna informacija svaki dan, svako jutro administrator može da svaku servisnu informaciju građanima Sombora pusti, vi kucate, prosto uđete u to i pročitate šta se dešava. Ajde, primjer, radovi su tu, zaobiđite tu ulicu ili ne znam, radi se, neće biti vode u ovom kraju, bit će struje, neće biti struje. Promenili smo cenu grejanja, ide niže, više, komunalnih usluga iz tog i tog razloga. Znači, prosto svaki dan informišemo građane onome što se dešava. Ja znam šta bi vas sada građani pitali da su na mom mestu i ja ću to pitati. Koliko ta aplikacija košta grad Sombor, odnosno građani? To je odlično, jer to je ona dobra saradnja sa gradom Osijekom na koju sam posebno ponosan. Ova aplikacija je nama od grada Osijeka bukvalno poklonjena i grad Sombor neće platiti ovu aplikaciju i bit će grad pilot za celu Srbiju. Svi drugi gradovi u Srbiji koji budu želeli ovu aplikaciju morat će da je plati. Ona košta od 6 pa naviše 1000 € da se samo postavi instalira i
evo mi smo pilot grad i drago mi je da smo u nečemu prvi. Trudim se i volim kad je Sombor prvi u bilo čemu. Evo prvi u ovome. I još nekim stvarima, naravno, i ja sam baš kao sam borac, sam na to ponosan i jako mi je drago zbog toga. Dobro, ajdemo malo da pričamo o infrastrukturi. Vreme nam curi, puno je tema, a prosto ne znamo ću stići sve da vas pitam. Ajmo kratko, koliko ste zadovoljni položajem somborske infrastrukture? Tu pre svega mislim na stanje puteva. Da. Koliko ste vi lično zadovoljni? Pa ovo su lokalni putevi, nije tako loše. Ali to nije nama ono što ljudi očekuju da bude put, da nas približi, što kaže, pre svega mi uvijek gledamo ka Beogradu. Ili da nas spoji sutra s Osijekom, ili da se uradi taj čuveni vojvođanski Y, pa da Sombor povežemo najkraćim putem preko Sombora, Novi Sad, Sombor, Peču i Beč. To je ono što nam nedostaje. Međutim, to su u ingerenciji Republike. Ono što smo uspjeli da uradimo, sećate se, u Republičkom parlamentu prilikom stvaranja prostornog plana, amandmana gospodina Gojkovića, na osnovu kojeg je u taj prostorni plan ušao i taj autoput, takozvani Vrbas-Bački Breg. Od toga još ništa. Ove godine smo uspjeli, zahvaljujući dobroj saradnji sa Putevima Srbije, da uradimo samo da nam odrade projektovanje jednog dela puta, i to je Sombor-Bezdan-Bački Breg sa obilaznicama, i ništa više od toga. Ono što je mene šokiralo kada sam razgovarao prvi put na temu tog puta je da plan detaljne regulacije nijedan grad, ni opština na tom potezu nije uradio sem Vrbas, koji je inače na autoputu. Dakle, ni tu nije bilo je volje, želje, htelo se, ali se nije uradilo. Jednostavno nije se radilo ono što se grad Sombor mogao da uradi, ni to nije pripremio. Tako da tu negdje tapkamo u mestu, nadamo se da će u nekom narodnom periodu taj prostorni plan biti ispoštovan, da će grad Sombor biti povezan sa autoputem, mnogo bi nam značilo. Naravno, ne odustajemo od toga, borimo se na svaki mogući način da ukažemo kad god je bi prilika da se ode gore u ministarstvo ili u Puteve Srbije da se o tome razgovara. Mi razgovaramo, ali ne zavisi samo od nas, zavisi od ukupne politike Republike Srbije, da li će taj put ići ili neće ići. Čak sam uspeo i rad jednog našeg Somborca koji je najbolje ocenjen na fakultetu, a kasnije prezentovan u Parizu, da nekako dostavim gospođi Mihajlović. Nikakvu povratnu informaciju nismo dobili. On predviđa, to je na temu tog vojvođanskog Y i na tog puta koji bi nama bio žila kucavica. Čak je uradio i 3 modela koncesionarskih ugovora. Ja sam se nadao, s obzirom da Vlada Republike Srbije priprema zakon o koncesijama, s obzirom da nema dovoljno sredstava za izgradnju puteva, on je i tu predvideo sa svim rizicima i prednostima i 3 modele ugovora. Nadao sam se da će možda to biti nešto interesantno, pa će shodno tome i Sombor možda biti interesantan da se eto i taj Y provuče kroz neku koncesiju. Siguran sam da skraćenje puta od 100 km, znači Beograd, Novi Sad, 100 km manje do Beča je bilo interesantno. Kako da ne. Dobro, ajmo da pričamo malo, naravno opet kratko, o radu komunalnih službi u našem gradu. Pod 1, bliži nam se grejna sezona. Kakva je situacija u Energani? Znamo da je bilo tamo nekih dugovanja velikih. Kakva je sada situacija? I hoće li biti grejanja ove zime? Da, grejanje će biti. Bio sam juče lično prisutan. Ja, gospodin Kovačić, gradski većnik za komunalnu oblast. Pozvani smo od strane rukovodstva i sindikata, tačnije zaposlenih u Energane, JKP Energana Sombor. Razgovarali smo sa njima. Oni su ljudi, bez obzira što, evo, zahvaljujući blokadi računa i blokadi namenskog računa, i dugovanja koje imaju za isporučeni gas i blokade koje im je blokada od strane Sombor gasa, nisu primili platu skoro 4 mjeseca. Govorimo o sugrađanima, ne govorimo o zaposlenicima, ljudima koji tamo rade. Govorimo o sugrađanima, građanima Sombora koji isto na isti način kroz svoj posao i svoj rad obezbeđuju egzistenciju za sebe i svoju porodicu. Pre svega o tome razmišljam. I pričali smo o rešavanju problema. Imali smo nekoliko sastanaka. Jedan sam od tih sastanaka vodio ja pre 2 nedelje, naravno u dogovoru sa gradonačelnikom, i jedino moguće rešenje, a moramo izbeći plaćanje ogromnih kamata i skuplje gasa. Reću samo da je 50% skuplji gas ako ga nabavite, ako ne bude direktnog snabdevanja od strane Srbija gasa. Dakle, vi ste u blokadi, plaćate 50% skuplji gas. Grejanje će biti. Grejanje će biti, onda je pitanje koliko će biti cena grejanja. Po kalkulacijama koje je propisalo ministarstvo, usvojila vlada, sa tom 50% skupljom cenom grejanja i sa kamatama koje bi plaćali, sigurno da bi cena grejanja bila mnogo skuplja nego što je sada. Ko bi to onda plaćao? Upali bi još veći problem. Dakle, mi moramo izaći iz blokade. Toplana ne može i ne postoji mogućnost da Toplana podigne bilo kakav kredit. Može uz nekoliko garanta,
nekoliko javnih preduzeća koji bi garantovali za njih, ali su oni D kategorija i u razgovorima sa bankama 15% je više kamata. Ono što je onda bilo jedino moguće rješenje, grad ne može se zadužiti po osnovu davanja takvih sredstava za deblokadu ili subvencija javnim preduzećima. Jedino je bilo da jedno od naših solventnih javnih preduzeća, to je u ovom momentu najsolventniji Vodokanal, opet uz garanciju koju će dati i čistoća, i parking servis, pa i toplana koja će dobiti tu pozajmicu, podignemo kredit u visini od 121 ili 2 miliona, saniramo taj dug i sa prohodnim računom, bez blokade, uđemo u grejnu sezonu i dobijemo gas koji u ovom momentu nikad nije bio niži. U razgovoru sa direktorom siguran sam i znam da po kalkulaciji cena koje je propisalo, ponavljam, ministarstvo, da bi grejanje bilo jeftinije nego što je sad. Ono što je dogovor od osnivača i Energane, nema više subvencija za toplanu, subvencionisanog grejanja, kako drugi građani plaćaju drvo, ugalj, struju i sve svoje obaveze, ili ako ne plate nema grejanje, tako mora neko se grejanje daljinsko grejanje. Kalkulacija cena će ići na mesečnom nivou, znači u skladu sa promjenama cena na svjetskom tržištu, koliko bude gas ili energent koji koristi toplana za zagrevanje, isporuku toplotne energije, tako će se kalkulacija cena raditi i imat ćete onu cenu koja je ekonomska i to mora se platiti. Postojeće mogućnost isključite sa sistema daljinskog grejanja uz to da je predlog toplane, tačnije opet po zakonu, da zakon omogućava da se isključite, da se uradi elaborat, to će morati svako ko žele se isključi, koji će pokazati ako se isključite koliko onda, s obzirom da ste u sistemu kolektivnog stanovanja, dakle ako vas postoje oni drugi koji koriste daljinsko grejanje, onda je tu i gubitak energije veći jer se vi ne grejete, koliko to sve opterećuje druge stanare i uz taj elaborat, ako postoje tehničke mogućnosti, vi se možete isključiti i preći na neku drugu vrstu grejanja. Dakle, predviđamo sve i ono što nam je najvažnije, moram to da kažem, osnovna stvar je da sistem bude održiv. Jednostavno, da što manje grad daje sredstava za bilo koje naše javno preduzeće. Znači, sistem mora biti održiv. Malo pre kad smo pričali o istraživanju GFK kompanije, rekli ste da su građani najbolje ocenili kulturu u našem gradu. Zanima me vaše lično mišljenje. U kakvom je poziciji kultura u Somboru? Čini mi se, moje mišljenje, da nikad više dešavanja nije bilo nego u proteklih godinu dana, a čini mi se da se najavljuju još neka lepa dešavanja. Pa evo, vaše mišljenje. Pa evo, ja ću vam reći, kultura je nešto čega se mi ne možemo i ne smemo odreći. To je i tradicije i svih onih ljudi koji su u nama omanet ostavili sve to što mi danas baštinimo i na tome, da kažem, ubiramo poprilične bonuse i benefite za sam grad Sombor. Svi znaju grad i po Lazi Kostiću, i po Veljku Petroviću, i po Ernestu Bošnjaku, i da ne nabrajam dalje. Evo i sad Lazaru Rajiću, za kojeg ja nisam znao do pre godinu dana da je Somborac, dok Snežana Pisarević Milisi napisala knjigu o njemu, kasnije snimali film ovdje zajedno sa njim u Somboru. Naše ustanove su među najboljima u državi, neke imaju nacionalni status, tako da Sombor ima sve predispozicije da bude kandidat za Evropsku predstavnicu kulture. Podržali smo jedan film, težnja jednog Ernesta Bošnjaka jeste bila da dovede Hollywood u Sombor. Malo simbolično, mi smo ga doveli u Sombor jer je tu bio naš i dali omaž i Lazaru Rajiću koji prvi put snima u svom Somboru posle dugogodišnje karijere i dobre karijere koje stvari u Hollywoodu. Uspešne karijere on je doveo svog prijatelja Oskarovca, kanadskog Oskarovca Nika Mancusa, bio je tu i čuveni John Savage, svi ga pamtimo. To je ta njegova generacija glumaca. Dakle, vratili smo, doveli smo taj Hollywood u Sombor, sada se tu naslanjaju dalje ideje koje sad i sam Lazar ima, oduševljen svim onima što je ovdje doživeo, da ne kažem Raša Bukvić, Somborac, koji je prvi put snimao u Somboru. Prosto to imate, ako su negdje se proslavili u svetu, posle nešto naši su, pa valjda morate ovdje ne dajete, što kaže, da mu kažete poštovanje. Oni pronose slavu Sombora širom sveta i nama daju mogućnost da mi sutra još nešto dovedemo u grad Sombor i napravimo nešto bolje za naše građane. Sada je u najavi još jedno snimanje jednog filma. Mislim da je ovo izuzetna promocija za grad Sombor. Grad Sombor će to podržati. Dakle, radi se serija koja prati život Laze Kostića. To je serija, 13 epizoda i film, sve saradnji sa RTS-om i u režiji Zdravka Šotre. Ne treba govoriti više o tome kako će to da izgleda, kako će to da znamo kako radi Zdravko Šotra. Ne moramo govoriti o tome koliko će grad Sombor kao partner biti u tom smislu zastupljen. S druge strane, mi ne možemo i ne smemo da ne budemo učesnici u svemu tome, s obzirom da je u pitanju Laza Kostić. Ovdje ću od glumačke ekipe reći i to.
Dakle, bit će Vojin Ćetković, bit će Branislav Lečić, bit će Nebojša Dugalić, bit će Snežana Savić, Mira Banjac, Slobodan Mićalović i da ne nabrajam. To su glumci koji će raditi na ovom velikom projektu. Grad Sombor će, ponavljam, to podržati. Već sljedeće nedelje ćemo imati sastanak na temu šta je grad Sombor i šta su potrebe. Ima li bolje reklame za naš grad od pa verujem da nema. Imate 13 serija na Radio Televiziji Srbije, imate sigurno brojne festivale kako u širom sveta na kojima će ovaj film biti prikazivan. Imate pristup čelnika grada. I još jedna stvar koja je jako važna, a zove se Legat Sombora. Legat, pa jeste, i to smo dobili, moram da kažem, uz dobru saradnju sa Legatom Srbije. Sombor Legat dobija besplatno. Znači sve ono što je specifičnost grada Sombora, istorija, tradicija, bogatstvo grada Sombora mi ćemo zaštiti kroz Legat Sombora i bit ćemo drugi grad u Srbiji posle Zaječara koji će dobiti svoj legat. Sve će to biti predstavljeni na panoima koje će grad Sombor gde god bude išao i predstavljao sebe jednostavno nositi i sačuvati nešto od zaborava, sačuvati te vrednosti za koje smo možda i ne znamo da su Sombor, možda smo i zaboravili neke ili ćemo zaboraviti, mi na ovaj način čuvamo, zaštitimo i nikad ne zaboravljamo i ostavljamo manet našima da se time ponose i diče. Nadam se da ćemo i mi ostaviti nešto u Somboru dobro, pa će, siguran sam i nas podorom pominjati. I evo, približavamo se kraju emisije, kratko malo i o politici. Očekuju li nas izbori? Pa izbori su neminovnost, oni će se desiti, samo mi smo stalno u Srbiji pod nekom tenzijom da će izbori biti sutra ili će biti preko sutra i mislim da to malo opterećuje i funkcionisanje svake vlasti, jer prosto prirodno je da kada se najave izbori da svaka politička stranka počinje da se bavi izbornim radnjama, a ovdje imate stalnu prisutnu u Srbiji, to nije dobro, stalno priču o izborima. Od republičkih, pa ne znam, rekonstrukcije, pa onda ćemo opet izbore, pa ćemo pokrajinske izbore sada, pa nećemo, pa ćemo ih u decembru, pa ćemo sve da objedinimo, pa sad ne znamo da će biti pokrajinske, lokalni, će biti i republički. Ali dobro, mislim, prosto to će biti doneta odluka na najvišem nivou, okolnosti su takve, premijer će, sam je najavio do 15. oktobra izaći s tim jasnim stavom da li će biti parlamentarnih ili neće biti parlamentarnih izbora. Ono što je sigurno da nas čeka, to su lokalni izbori i pokrajinski izbori. Evo ja sad u ime svoje stranke da se spremamo za te izbore, naravno, nikad nismo ni prestali da se spremamo i sav ovaj rad koji svi ljudi koji su od strane Srpskog pokreta obnove ponuđeni, predstavljeni, tačnije dati im je šansa da upravljaju resursima grada Sombora, su na neki način prezent onoga što mi radimo i naše stranke i na osnovu toga ćemo najviše i gledati to da predstavimo. Ne znam šta bi drugo pričao građanima nego onome šta smo uradili, a da čujemo ništa nismo ili smo mogli bolje. To je nekako za mene najbolja reklama. Ako imate šta građanima da ponudite, ja ću samo podsjetiti da smo mi predložili Nemanju Sarača kao većnika za kulturu, da je tu Vladimir Jerković, direktor biblioteke, da je tu gospodin Sekulić, direktor sportskog centra, da je tu Žika Gojković kao predsjednik Sportskog saveza, da su načelnici za komunalno odeljenja Milanka Krstić i poljoprivrede Slobodan Kosanović, da su to kadrovi koje je Srpski pokret obnove predložio da upravljaju resursima grada u oblastima koje su im date na upravljanje, a vidjet ćemo kad se napravi neki presek. Drago mi je da je oblast kulture dobro ocenjena. U sportu imamo odlične pomake. Majska nagrada je po prvi put u istoriji dodeljena gradu Somboru i Sportskom savezu kao najboljim u državi. Žao mi je što pokrajina, sekretarijat za sport, pokrajinski sekretarijat, sem 2,5 miliona, što je još prošle godine opredeljeno, ove realizovano za parket u Sokolskom domu, ni jedan više dinar, ni po jednom konkursu, čak i za besplatnu rekreaciju za žene i za decu, nije opredelio za grad Sombor i malo je tu nejasno, nije nejasno, prosto to je politika, samo mi nije jasno da se nije našlo toliko razumevanja da se kaže evo ga najbolji sportski savez u državi, sigurno kad imate najbolje dobro radite, evo za projekte ove ćemo pomoći ove godine, tačnije dati sredstva iz pokrajine. Prosto ništa ne prolazi, očigledno da politička stranka koja upravlja tim resorom ima nameru da samo tamo gde ima svoje biračko telo usmerava sredstva, a to nije dobro. To nikad neće biti dobro i ja lično i kao član SPO se trudim to tako ne radim i svi naši ljudi koji su postavljeni nikad im nije rečeno da prema bilo kome zato što je pripadnik druge političke stranke da ga šikanira ili da mu niđe susret. Svakoga saslušamo i sve uradimo bez da se predstavimo iz koje smo stranke. Evo ja lično imam primjer da je pre neki dan bila jedna gospođa kod mene. Pričali smo koliko sam pomogao ili nisam,
posle me nazvala, ja sam došla da se učlanim, naravno otišao u neku drugu stranku. Nisam ni rekao koje sam stranke i stvarno kao zamenik gradonačelnika dok sedimo u onoj kancelariji tamo nikad ne pričamo o svojoj stranci. Evo, i za sam kraj, gospodin Jovanoviću, postoji li način bilo kakav da se zaustavi taj odliv mladih stručnih ljudi, pre svega iz ovih naših krajeva? Svedoci smo da je zaista jako puno mladih ljudi otišlo u inostranstvo u potrazi za boljim životom. Ima li načina da se to zaustavi? Pa jedini način da im omogućite da ovde pronađu izvor i da obezbede svoju egzistenciju. Ništa drugo ne vidim. Ono što jeste da dobra ideja i pokušaj integrisanog univerziteta kako bi bar naše srednjoškolce, deo naših srednjoškolaca ostavili u gradu da studiraju, neki novi došli, možda se i kod nas zadrže, ali svakako projekti poput ovoga koji bi recimo realizovao Željko Rebrača kroz razvoj turizma kao privredne grane, kroz poljoprivredu, ako bi uspeli da i studija pokazala prodanost ulaganja, 10-godišnjeg ulaganja grada u te oblasti, razvojem svega toga zadržali bi ljude ovde i onda to je jedini način da se oni vrate. Ono što je dobro, što grad stipendira studente, a ono što je bitno da te studente na neki način kroz te stipendije, ako su već deficitarne struke, znači da je to potreba grada Sombora na 4 ili 5 godina, da ih onda i vratimo. Da jednostavno za to što je grad uložio sredstva u njih, njihovu pamet kasnije iskoristi, da ih vrati i da im da zaposlenje. I uvek sam za to. Ok, politika je veština, politikom se bave, može svako ko ima sposobnosti, ali ono što ne smemo zanemariti jeste struka i svaka politika koja podrži struku siguran sam će dugo trajati. Gospodin Živanović, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme i bili gosti televizije Sreće. Želim vam puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama. Poštovani gledalci, bilo je još jedno izdanje emisije U gostima kod televizije Sreće. Gost je bio gospodin Vladislav Živanović, zamenik gradonačelnika Sombora. S moje strane preporuka za sve vas stoji da i dalje ostanete uz program televizije Sreće.